Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Mandak Dios imallata rushkamantapish chinallatik paypak chuya poderta charik shimimantapishmi pagin ninakanchik. Ya Diospak shimi Bibliaka alli sumaq shimikunatami charin kikinpak ñukapak. Shonpashon imanalla, huyak Dios bendiciachon, pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta ya Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kay programa pika rikushunmi, ya Dios pakshimi Biblia ka, sumaq shimikunata charishkata. Chaypajka allimikanqa rizana ya Dios pakshimi, Salmo 19, verso 1 manta 14 kama. Hawapachaka Dios sumaq kashkatami rikuchikun. Chaypi imalla tiyakpish, paypaq makiwan rurashka kashkatami willakun. Chasnallatagmi tukuy punllakuna rikuchikun. Tutakunapish tukuy tutakunami paypaq hatun yachayta willakun. Ima rimaypish, ima shimikunapish, pi rimashkapish mana uyarinchu. Shinakaqpipish, pay willashkaka, tukuy kay pachatami lluqshishka. Paypaq shimikunaka, kay pacha tukuri kamami uyarin. Chaypimi intipaq karpa wasitapish shayachishka. Intika paypaq wasimantaka, kanllaman kasarashka runa shinami, kushikushpa lluqshirin.
pay purina ñantaka kashpa hatun runashina kusikushpa rinllami. Hawa pachamantaka shuk ladumanta rugishpami kay shuk laduman yaykun. Paypak thitaymantaka ima mana mitikuy tukunchu. Mandak Dios mandashkakunaka almata samachik shimikunami. Mandak Dios pay munashka shina kawsachun yachachishkaka yanka runakunatapish yachaysapata ruraqmi. Mandak Dios mandashkakunaka shunguta kushichik alli shimikunami. Mandak Dios imallata ruri nishkaka chuyami ñawitapish paskaqmi. Mandak Diosta manchanaka tukuy kawsaypi chuyata kawsanami. Mandak Dios mandashkakunaka tukuykunapaq kashkata mandashka ima llulla illaq shimikunami. Ashtawan alli kuritapish yalli munanaqllami. Sachachuspi wachashka mishkitapish yalli mishkimi. Kanta sirviq ñukaka chay shimikunawan kunashkamari kani. Chaykunata kasuqpika sumaq hapinamari tiyan. Imallapi pandarishkataka pipish mana tukuyta yuyari tukunchu. Mandak Diosa ñuka mana yuyarishkakunata fichawaylla. Kanta sirviq ñukataka hatun tukuna yuyayta hapinamanta wakichiwaylla. Chay yuyi shamushpa ñukata mishachun ama sakiwankichu. Chashna wakichikpimi ima pandata mana rurasha. Kanta mana kasuq hatun huchayuqpish mana kashachu. Kanka hatun rumishina ñukata pakaq ñukata kishpichikmi kanki. Ñuka kanman nishkakunapish ñuka shunkupi yuyashkapish kanchaskipaqlla kashkakachun. Tukuy ñukanchik imalla rikushka washapika shuk tukuyta ruritukuq kawsaq Diosmi tiyan. Paymi tukuyta maypi kana kashkapi churarka shuk orden tiyachun. Paymi chinallatak alli mandashkakunata churarka. Chaypi nishka shina imapish kuyurichun imapish kawsachun tiyachun. Ñukanchik ya Dios rurashkakunata rikushpaka rikuy tukunchikmi ya Dios tukuyta ruraq kashkata, ya Dios imata rurakushkata. Tukuy imapish Dios rurashkami kan. Ñukanchik ñawi rikushkakuna chinallatak ñukanchik ñawiwan mana rikuy tukushkakunapish tiyanmi. Tukuy chaykunatapish Dios rurashkami kan. Chaytami rimakun Salmos 19:1 pika. Hawa pachaka Dios sumaq kashkatami rikuchikun. Chaypi imalla tiyaqpish paypaq makiwan rurashka kashkatami willakun. Tukuy ñukanchik imalla rikushkaka Dios rurashkami kan. Kaymi rikuchikun ya Dioska tukuyta ruritukuq kashkata. Chinallatik tiyanmi ñukanchik mana rikushkakuna chaytapish Diosmi rurashka kan, Diosmi kallarichishka kan. Kunanka kutin ashtawanka rikushun yuyarishunmi ya Diospaq shimimanta rimashkata. Kutin verso 7 manta rikuqpika rikunchikmi tukuytik shuktik yashkata. Kallaripika rimakurkami ya Dios rurashkata. Tukuy ñukanchik imallata rikunchik, ñukanchik mana rikushkakunapish Dios rurashkami kan y tiyanmi chaykuna. Kutin kay verso 7 manta rikuqpika ashtawanka tukuy yuyitami churan ya Diospaq rimashka shimikunapi. Rikunchik shinakaqpika kay sumaq shimikunata ya Diospaq shimi Bibliapi. Mandak Dios mandashkakunaka almata samachik shimikunami. Mandak Dios pay munashka shina kawsachun yachachishkaka yanka runakunatapish yuyisapata ruraqmi. Kallaripika rikuy tukunchikmi Dios rimashka shimikuna Bibliaka pakta kashkata, allita kashkata, imapi mana panda tiyashkata. Kay punllakunapi gentikuna tukuyta rurashkakuna. Diospaq shimipi ima pandata hapishun nishpa. Diospaq shimi Bibliapi ima mana allita rimakushkata rikushpa chayta kutin rikuchinkapaq chaywan kutin yankanchinkapaq Diospaq shimi Bibliata. Shinapish mana pudishkakunachu. Diospaq shimi Bibliaka shukpika kaylaya nikun, kutin kay shuk ladupika shuktilaya nikun nishpa ima huchachita pi mana hapishkachu kaykama. Diospaq shimi Bibliaka tukuytik pakta, tukuytik alli, ima panda mana tiyanchu. Chinallatak rimanmi ñukanchik wakcha almata musuyachi tukushkata. Mandak Diosmi paypaq shimiwanka kikinpaq ñukapaq kawsayta musuyachi tukun. Ñukanchik kawsaymun shamurka Diospaq shimi alliwilli evangeliota parlashka. Y chaymi yaykurka ñukanchik kawsaymanka shuk muyu shina. Chay muyuka wiñayta kallarirka, musuyachita kallarirka. Y chaytami rurashka tawka gentikunapaq kawsaypi. Kay mundo kay pacha ima yachay, ciencia, ima hampikuna, ima suktikkuna mana musuyachi tukurkachu gentikunapaq shunkuta, gentikunapaq kawsayta.
Shinakajpipish ya Diospaj shimi Bibliaka musuyachishkami tawka gentikunapaj kawsayta. Chinashpaka kikinka nitukunkichu ñukatapish ya Diospaj shimika musuyachirkami, shuktiyachirkami, cambiarkami nitukunchikchu. Ya Diospaj shimi Bibliaka musuyachitukunmi, poderta charinmi, shinapish kikin sakikpi. Ashtawan rikuytukunchik ya Diospaj shimi Bibliaka paktachiktik kashkata. Ya Diospaj shimipi rikunchik tawka arinishkakunata. Chay arinishkakunaka paktachishkatikmi kan. Dioska imata arinishkataka paktachiktikmi kan. Kay punllakunapi hintikuna kayta chayta rurasunin, kayta chayta arininkuna, shinapish asha punllakuna washaka kunkarinkuna. Astawan rikuytukunchik chay politikukunamanta rimashpa kayta chaytami arinikunkuna. Ña aqllarina punlla sayamukpika astawan kayta rurasun chayta rurasun nishpami kayta chayta arininkuna. Shinapish paykuna chay cargokunamun chayashpa eleccionkunapi mishashpaka tukuy chaytami kunkarinkuna. Ashtawanpish mana chayta rurasunchu nishkakunatami ashtawanpish rurayta kallarinkuna. Shinapish rikunchik ya Diospaj shimi Bibliaka paktachiktikmi kan. Ya Dioska imata arinishkataka paktachiktikmi kan. Chaymanta ñukanchikka arinishkakunapi krishun. Ama gentikuna imata arinishkapika shunguta churasun. Ashtawanpish ñukanchikka katinami kanchik krishpa Diospaj shimipi. Mandak Diosmi arinirka kikinta ñukata pushashpa katinata, bendiciashpa katinata, tukuy ñukanchik ministishkakunata kushpa katinata. Chay Diostami charinchik ipay ima arinishkataka paktachiktikmi kan. Shinallatik rikunchikmi ya Diospaj shimi kay verso 7 pika nikunpishmi yanga runakunatapish yachaysapata ruraq kashkata. Ya Diospaj shimi Bibliaka alli yachaytami kun. Chaymantami imapaq mana vali qarikuna warmikuna yangakunatapish Dios kayashpa, Dios okupashka paypaq obrata rurachun. Y chaymanta ñukanchik pagi ninakanchik. Ya Diospaj shimi Bibliaka yanga runakunatapish yanga warmikunatapish alli yachaqkunatami ruraytukun. Verso 8 pi rikunchik mandak Dios mandashkakunaka shunguta kushichik alli shimikunami. Mandak Dios imallata ruray nishkaka chuyami ñawitapish paskagmi. Mandashkakunaka imata rurachun nishkami, imata mañashkami, chaymi mandashkakunaka. Shinallatik mandashkakunaka imata rurachun nishka, manakashpaka imata harkashkakunami kan. Chaymi kan mandashkakuna. Shinapish rimakunmi chuya kashkata. Dios mandashkakunaka achiklusta apamuqkuna ñukanchik ñawita paskaqkunami kankuna. Mana upa runakunata, mana muspa runakunata ruranchu, ashtawanpish ñukanchik ñawikunatami paskanga alli entendingapaq yuyayta hapingapaq. Chaymi ñukanchikka manari ya Diospaj shimita rizashpa ya Diosta mañanakanchik taytamito ayudaway entendisha nini kanpaq shimita nishpa ñuka kawsayman paktachisha nini kasushanini kanpaq shimita nishpa mañanakanchik. Chinashpaka rikuytukunchik kikin ñuka alli yachaqkuna kashun nishpaka ya Diospaj shimita katina, kazuna, rizana yachanakanchik. Apostol Pablopish Diosta mañarka tandanakushka krikkunamanta. Paykunapaq ñawita paskay nirka, paykuna entendi tukuchun. Ñukanchikpish chayshinallatikmi ya Diosta mañanakanchik kay punllakunapi. Espiritual ñawikunata taytamito paskachun y chaypi kutin entendishpa sumaqta allinishpa kawsankapaq. Chinallatik rikuytukunchik katik versukunapika shunguta kushichik shimikunami kan ya Diospaj shimi Bibliaka. Kay punllakunapi yallitik gentikuna llakikshami kawsakunkuna. Yallitik gentikuna paykunapaq yuykunapi musparishka shinami kawsakunkuna. Kallpakunkuna ashtawantikka tukuy imapipish harkarishpa mitsarishpa shina kawsaqkunami kan. Karuyashpa kawsakunkuna. Entendinami kanchik ya Diosmi ñukanchik manka apamunga kasiglla sumaq kawsayta. Kay punllakunapi ashtawan uyanchik gentikuna psicólogos nishkakunata mashkakunkuna, psiquiatras nishkakunata mashkakunkuna, yallitik sustulla, yallitik llakilla kashkamanta, yallitik paykunapaq yuykunapi musparishkakuna kashkamanta, achka gentikuna ungurinaman chayashkakuna yuykunapi, tukuy chayman gentikuna chayanmi mapa yuykunawan ñukanchik umapi
llakichikushkamanta. Ñukanchik llatikmi ashtawanka ñukanchik umakunapi churanchik, tarpunchik manapish kanakunata, manapish allikunata ñukanchik tundachinchik ñukanchik umapi. Kay punllakunapika ashtawan rikuytukunchik chay redes sociales nishkakunawan. Shinallatik kay internetpi imalla tiyashkakuna, chaykunami ashtawan ñukanchik uyuyta ñukanchik umataka unguchikun, wakllichikun. Ñukanchik llatikmi ñukanchik umapika venenota churaqshina kanchik, y chaymantami kutin ashtawan llakikuna, ashtawan problemakuna rikurikun uyarikun kay punllakunapi, ashtawan hatun llaki. Mana tiyanchu pingay, mana tiyanchu manchay, mana tiyanchu respeto. Rikunchik yallitik millay, yallitik mana alli. Kaypika allimi kanga ñukanchik yuyarina, ñukanchik wawakuna kay punllakunapi, paykunapaq umapika imatatik churakun, paykunapaq umapika, paykunapaq yuykunapika imakunatatik hundachikun. Redes socialespi, celularwan, computadorapi, paykunapaq umapi venenota churakun, mana allikunata churakun, y chaykuna kutin kayamincha shamuq punllakunapi llukshinga hatun llaki maypish kachun kacharishka kawsayta kawsachun. Chaymanmi apanga ñukanchik umapi chay mapa mana alli yuykunata hundachishkaka. Shinashpaka kay punllakunapi llakiksha gentikuna kawsakun, sustulla gentikuna kawsakun, pero ya Diospaq shimi Bibliami kasiksha sumaq kawsaytaka apamunga. Shinallatik ya Diospaq shimi Bibliaka wiñaypaqmi kan, mana tukuringachu, mana suktiyashkachu, rimashpami katin, shinapish yachachishpami katin. Diospaq shimi Bibliamanta rimashpanin kay mundo, kay pacha, kay ashpa tukuringa, chingaringa, shinapish Dios rimashka shimikunaka wiñaypaqmi kawsakunqallami nin. Diospaq shimi Bibliaka wiñaypaqmi kan, katikunllami, mana mawkayanchu, mana yalliq punllakunapi sakirinchu. Ya Diospish chashnallatikmi kan, katikunllami, y chayllatatikmi kikinmanta ñukamantapish ya Dioska mañan. Kay mundo kay pachapi ima tiyaqkuna ñukanchikta mishashun nin, inkitashun nin, shinapish Jesucristo manta ya Diospaq mana huyipaqtapish huyiwanka mishaqkunami kay tukunchik. Chaytami riman 1 de Corintios capítulo 15 verso 57pi. Chashnakaqpipish ñukanchiktaka Tayta Diosmi apunchik Jesucristo manta wiñayta mishachin. Chaymantami paytaka pagi nikunchik. Kikin ñuka mishaqkunami kay tukunchik. Apunchik Jesucristo kikinpaq ñukapaq kawsaypi mandakuqpi. Shinallatak rimakunmi ñukanchikka wiñashpa katina kashkamanta. Verso 58pi nin, chaymanta ñuka wawki panikuna apunchik Jesustaka chay yuyay sinchita katiraychiklla. Katikunchikchu chay yuy, sinchitachu katikunchik o atichishkanchik, mana kashpaka imakunawan inkitarishkanchik. Pay rurachun nishkataka ashtawan alli rurakuychiklla. Apunchik Jesuswan kashkamanta kankuna imalla rurashkapish mana yanga kashkataka kankunallata yachankichikmi. Diosmi kikinta ñukata kayashka katirachun, wiñashpa katichun, sinchita katichun, y ashtawan wiñarichun. Kikin ñuka kayman chayman mana purikunachu kanchik. Sinchita, allita, wiñarishpa, katirashpami kawsakuna kanchik. Kishpichik Jesucristo ñukanchikwan kan ayudangami, shinallatik ñukanchikka mishaqkunami kay tukunchik imapipish. Yurinchik shuk kutin kishpichik Jesucristo hatun yaku wayra kuyuchikuqpi harkarka. Paypaq yachakuqkuna, kaparirkakuna, mancharirkakuna, ña yaku mishpugrinka, ña wañugrinchikka nishpa Jesucristo ayudi nishpa nirkakuna. Chaypimi kishpichik Jesucristo rimarka kankunaka mana alli kriqkunami kankichik. Ñukami kaypi kani, ñuka kaypi kaqpika ima mana tukungachu, chayta krichik nishpa nirka. Mantak Diosmi ñukanchikwan kanka imashina punllakunapipish. Y chay arinishkatami charinchik, y chaypi charirashpa ñukanchikka ñawpaqman rina kanchik, katina kanchik. Diospaq shimi nin, ñukaka ima manchay illaqllami siririsha. Chashnallataqmi dormini. Kanmantak Diosmari, kanpi ñuka shunquta churashpa kawsachun chashna ruranki. Salmo 4:8pi chayta rimakun. Y a Diosmi ñukanchikwan, chaymanta ñukanchikka mana imata manchanachu kanchik, ñawpaqman katina kanchik, wiñarikuna kanchik. Shinallatikmi nirka Josué runaman rimashpa. Josué capítulo 1 verso 5pi nin, kanwanka Moiséswan kashka shinallatakmi kasha. Kantaka manatak sakishachu,
Chaymanta tukuy kambaq kawsaypi pi mana chimbapuray tukungachu nirka. Diosmi kikinta ñukata ayudanqa. Paywan kashpaka shuktikunata mishay tukushunmi. Shuktikuna achkakuna kaqpipish. Ñukanchik sapalla kashpapish mishashunmi Diospaq ayudawanka Dios ñukanchikwan kashkamantaka. Ashtawan rikuytukunchik Diospaq shimika kashkatik kan, kashkata ruraqmi kan. Dioska kikinta ñukata yankamanta imata mana huchachinchu. Payka llakik, payka kashkata ruraqmi kan. Salmo 92:12 nin, kashkata ruraqkunaka palmera yurashina sisakunqallami. Líbano urkupi tiyaq cedro yurashinamari wiñanga. Kashkata ñukanchik rurashpa, Dios nishkata katishpaka chayshinami kawsashun. Nin verso 13pi, paykunaka mantak Diospaq wasipi tarpushkamari. Ñukanchik Diospaq wasi kanllapika sisakunllamari. Verso 14 nin, paykunaka yuyaq kashpapish fukukungaraqmi. Pangasapa virdiksha yurakuna shinami kangakuna. Verso 15 ninmi, paykunaka ñukanchikta wakichik mantak Dioska kashkata ruraqmi. Paypika ima huchachina mana tiyanchu nishpami willankakuna. Mantak Diospika ima huchachi tiyangachu, imamanta huchachi tukunchikchu, pi mana imata huchachi tukunchikchu. Ashtawanpish mantak Dioska llakik, huyaq, kashkata rimaq, kashkata ruraqmi kan. Kikin ñuka ordenpi kawsanchik, kikin ñuka kazushpa kawsanchik, imata mana manchanachu kanchik. Rikunchik shinallatak Salmo 136:1-3 kamapish nin, mantak Diosta alabaychik, payka allimari. Wiñayta llakikmari, tukuy Dioskunapaq Diostaka alabaychik, payka wiñayta llakikmari. Mantakkunata mantakta alabaychik, payka wiñayta llakikmari. Chay Diosta micharinchik, chay Diosmi kikinta ñukata ayudashanin. Paymi ñukanchikwan, ñukanchik chaykurikukpipish, ñukanchik ña atichikukpipish, paymi nin ñukapaqman shamuy, ñukami samachisha nin. San Mateo 11, verso 27 manta urimanpish chay yuykunata kun. Ñuka yayami tukuyta ñukaman kurka. Ñuka paypaq churi kashkataka pi mana yachanchu, yayallami yachan. Ñuka yaya pi kashkatapish pi mana yachanchu, ñuka paypaq churi kashkamanta ñukallami yachani. Ñuka riksichisha nishkakunapishmi ñuka yaya pi kashkataka yachan. Rikichik kay kawsaypi chaykushkakuna, llashakta aparishkakuna, tukuykuna shamuychik, ñuka samachisha, yuguta apaychik, ñuka yachachishkata katichik, ñukaka mana fiñarik alli shunqumi kani, ñukami kankunapaq almataka samachisha, ñuka yuguta aparinaka mana llashaqchu nirkami. Kikin ñuka kishpichik Jesucristota rikurashpa katina kanchik. Kay mundo kay pachapi ñukanchikta llakichikpi, ñukanchikta chukrichikpika, ñukanchikpish kutichinata yuyanchik, qhariyanata, micharinata wakinpika yuyanchik. Shinapish manta Jesusta rikushun, ima shinatik payka kutichirka. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23 penin, mayjan hamikpipish, Jesuska mana tigrachishpa hamirkachu, pi llakichikpipish, kantapish tigra llakichishami mana nirkachu. Chaypaq randika tukuy imatapish kashkata rikuq Diospaq makipi mingarkallami. Chaytami kikinpish ñukapish runa kanchik. Diospaq makipi mingashun, Diospaq makipi churashun, paymi yachan imata runata. Chinakaqpika kikin ñuka kushikunami kanchik, kikin ñuka pagininami kanchik. Ima llakipi, ima pruebapi kashpapish, Dioska mana sakinchu, Dioska ñukanchikwanmi. Romanos 8:17 nin, Diospaq wawakuna kashpami, Tayta Dios charishkakunataka hapina kanchik. Cristo mankushkatamari ñukanchikmanpish chawpinga. Cristo shinallatak llakita apashpaka, pay shinallatakmi sumakyachishka kashun. Diosmi kikinta ñukata ayudanqa. Ima llakikuna, ima pruebakunata apakukpipish mana sakinchu. Mantak Diosmi chayta kachashka, kikinta ñukata ayudanqapaq. Chaymanta Diosta paginishun. Tukuymanta yallika paypaq alli, sumaq, poderta charik, Dios rimashka shimikunamanta. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.